Dera arlok arat thurpak si towar kaselang. Sorkar aphan ke ther. Sorkar pen kerabre ong sinitum thurpak lo pasi radatum kaningje. Biswakarma puja katalon Japan jesik cedang tangro. Jaipong Federation kicengsi Jaipong along Maikang ni. Kardom nili Karbia birta thanbang sami Widerban Kropi non arjik tha birtang tonpen Karbi Anglong Autonomous Council am hangke thektang non an ningkan trok kebra trok an pleng tanglo bonta bangso hawar along non anta kemisen atowar radatum teroi long lelang non anta towar kewak inglong arlok nampi namdur kangram ajusi kedo kedam nanglang towar awepin po an ke puno kedam tang aban em Monggal Singh Timung Karbi Anglong Autonomous Council pen inglong roxy towar kachela dohut inglet ing phat pen ke joklo bonta bangso towar athak non vecheng beria porahut inglong archim towar bithe kapalang bungajok motor kachehelat sungnanglo laswa jok hawar araratum hithi borwa hormu hortar kejor keret dunji pu anta akisung dolo lason akisung rat chechak nangsi hawar isiarat chingrum pet pen edon inut heme jangre pupesi chitini phai krep pho arni adap apor pen towar kibui kethok harlong ketheng lapen keroi asai deng ponlo Labang so asai Arnisia Phan mang ponlo bonta pajudun edat polote Arnika prek sita ke claim jia phan kaching krin pon do Chihut chipuda hut rat atum pulo Karbi Anglong Autonomous Council pen nituma phan ko an no nang ke chenek jilang ningkan ko an nang le malang pusi ning chipaduk pen ning jepon lang ber derar lok yuar tu bonglong arat yang kha buyar ke dam kasiksak di suatu war kasiksak ayo ni situm edoni nut rat mekat surpak si lo suatu war piar lo athima viceng veri kang ther pen cycle ke dam tu accident bang dulu karya marga accident rang da dulu lathe pai kang raya long disulut diloson du kasi kasoki sungben kacipiok ya phangin tu awar sai thang da kacinya wi ni tu me thang ya kong pen Yorat surpak pen ke klem filosofi sing men yogi menia fansi ni tum ceter pen king room ben sing tum ke klem lo aku pliarat hamran rat surpak si klem lo pini ke nitum dera arlok arata kilik apatai tinta vote ke jogdun bomlo jongsi aprang nituma vote nang ne pulote nituma phan thanga sonta nang ne pusi ning chepak bungring tilo Bokojan subdivision angkang titini phai kretroksi arni ong dunga demalong Biswakarma puja katalon dunjia phan chisik chedang tanglo pusi birta longpon Titini phai kretroksi arni Bokojan subdivision angkang penang ana demalong Biswakarma puja katalon along pacheton dunsi Bokojan rongsupi along ta mesen pen katalon pachun pamijia phan chesiklo Biswakarma lagi kitip kitheng arna mati ingchin meshina arnam pusike kroatum pachini kedam tang ningkani si angbong ingchina hormu pen monit atum ke klem kedam ilong ke mesenjia phan arkliar dom ponji puta than Bokojan hawar laso Biswakarma puja kethenai katalon pon lake CCI atum henlo Anparta, ASEB, Bokojan Truck Owners, Auto Drivers Association, Factory, Garage, Lapen Motor ke duatum anta talon ponji. Rasinja, Manai, Serlin, Sampri Lapen Hirjume, Self-Help Group atum Patirpi Ponsi, Chitini Pai, Crepe Po Arni, Langsomepi Development Block along Maipado Ponlo. Aluhi Sarpo Aman Pen Block Project Manager Rajiv Soreng, DFE Skills DMMU Prakash Kispota, Apollo Project Implement Agency Sangit Kalita, Chandan Methi, BC Skills BMMU NRLM Langsomepi Development Block Buteshwar Hanse, PIA Hojai Markagil Merit Local LAMS Chairman, Sorkari Gangbura Lapen Jaipong Sports Association atum chetongdun Sorkari Gangbura Roman Rongpi Pensila Bangsa Mai Chari Ponsi Block Pen Kewang Aluhi Sarpo atuma phan Jaipong along Ansose Federation Kapang Tangji Mate Self-Help Group atuma phan Akejoy Pen Ason Kapangreng Awarsai PG Pusi Rat Angno Lamthe Thanteka Lapen Rong Rup along Kedo Pakejoy atuma phan Joy Kepen Kachongdat Awarsai Dopo Pusi Langsomepi Development Block Bokolia Tumpen Than Pachini Tekang
Lapen, Kapadusi, Jaipong Sports Association Amai Phu Babu Kropensi, Mai Keprat Alamte, Jaiponsi, Mai Pajut Ponlo. Non malam sopor Pandihina Parman, Birta Moington Bonixina. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo. Nongi phari tu duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ
Dihna mo phiputhot birta longwang thulo chitini bhai crep ho arni tili ke thama porpen SBI main branch difualong retail assets credit center kangpupon posi kat news sai hempia pherang ki mongol singh kropen birta nang pale Chief General Manager State Bank of India and its Circle PVS LN Murthy General Manager NWI State Bank of India and its Circle OP Misra Lapen General Manager State Bank of India and its Circle Kosik Singha Dipu SBI Manager Pendanglok Karbienglong Along SBI Aru Atum Chitong Dunsi RECC Kangpo Amay Padupon Non kevang Japor ke house loan ke chuen Japan nogongan paperwork claim dam nang nilo diplomacy pachok ponpo lapen is Karbeng long ke parlo SBI pliapan ke RECC scheme ke head branch along pensi piponpo dipu head branch SBI dipu Bajar branch SBI Chokiola branch SBI Khotkoti branch SBI atumta dak dipu long pensi RECC aside ding ponpo Kangpu pono mailong RECC kachuhang duna tumapan loan kipi pon padolo lapen DC office along kahumri damsi water filter ron taken laso dipu Bajar SBI branch along ta humri dampen kapajut C langpi dhengi rural bank atum pen lorulang sorang sina sarpo cultural center along mai ingi pon phulo pusi birta ripton long Difu Town Committee achokomaratum achiklo bainong kelong lia chiklojon phokke proxy lapen jiklojon inquiry hini an plengrinti tanglo lapen pini arni anta chokomaratum aphan kipi pachok pon pe ajok chokomaratum pen DTC asai hem inghap sika che songa sai deng ponlo DTC ii ni pudata pen sai hem kapang puji aphan chokomaratum aphan chuningri alang lihin pen angsong an lampale popusi ningje pon Dipu Town Committee achokomaratum achiklo bainong kilong leke akimialam kalilo kiramtang pinangana ningkan penta bainong kilong lealam nangklanglo lapen chokomaratum pen abatay kache songa saita dengpon bomlo setame piniarni anta laso puthak ke pachon texer a chairman nangklang klelang aphongtin e chairman nangman abang doseta Dipu Town Committee ka paching thor jiaphan tangka wanpo amithang aphan asonson ador ki thea hormuk chinam idet pen ampar ki thangnata dipurong supi Kaching Tour Teklongli Dipurong Supi Kapaching Tour G Atangka Jongsi DTC Achokamara Tumapan Bainong Piasonti Non Lason Chokamaratum DTC Asai Hem Kangkir Hehui Asai Ki Claim Kledeji Apotlo Pusi Cherok Tok Tek Reset Rong Supi Kedo Aradatum Ningjerenti Birta bangkela ponsi kangton poniklo langi bom takat news channel domi thakmi kurwang thu